Hayi unyanisile tata Thabo Mbeki le nto uyishoyo. Vele ANC belong utata Ramaphosa. Unyanisile. Hayi unyanisile le nto uyishoyo. Siyayazi vele into yokuba iANC iphethwe phesheya. Apha ibelonga khona ibelongi la. Ilapha nje ngokuba ikwazi into yokubana irule abantu bamnyama nabangqwanqwaza. Kodwa siyayazi bayona ayiphathwanga la iphethwe phesheya. Siyayazi lo nto leyo. Sibona kwa imithetho le. Yiyo le nto ngoku singasayifuniyo yona uba mayisiphathi. Yile nto ba ayisiphathi ngemithetho yalapha eSouth Africa. Thina into esiyifunayo iAfrican law. Asifuni thina ukuphathwa ngabanye abantu benyilizwe siselizweni lethu. Yiyo ke ngulento singawufuniyo lo mbutho uphetheyo. Yona lento uyichoyo. Leyo kuba ngaba uMr Jacob Zuma maye kupretend ongathi iANC eka Mr Ramaphosa. Mhlawumbe kanye bekuthiwa yakhe, mhlawumbe kanye ngekungcono. Siyayazi ngokuba hayi vele nyana ayo yakhe. Siyayazi ba apho iresponda khona aphi phethwe khona ule pheshe hayila ngahamba ubufuna ubungqina balento ndisho ungahamba zonke ezikhoti uhambe zonke ezikhoti yonke imithetho ipha ayiyela imithetho eAfrican democracy iyona ngoku lento bahambe bafuna ukungena ekubeni ba amakhosi la bazowathatha kanjani amandla wawo. Sistrategy sabelungu eso. Eyona nto bayifunayo. Bafuna uqala ababethe enhloko amakhosi la bathatha imihlaba le. Once wathatha imihlaba apha emakhosini waqedile amakhosi wagqibile. Engaphinda abena power because once wawuthatha umhlaba kwathiwa ngowahulumente. Uhulumente akanamhlaba. Sazabe namhlaba uhulumente. Into eAfrican democracy wrong. Iswana lemithetho ile ipha kwicourt. Eyamithetho ipha kwicourt ibuye izocinezela abantu abamnyama. Ufika apha uthola ukuthi kukhona umuntu owonileyo apha. Ubanjelwe into engena kwamsebenzi abeke izithupha phaya kuthiwe once wabeka izithupha phaya awuphinda aqatshe kuyonke indawo. Umthetho onjalo lonjalo. Iwiki lento ayenzileyo. Hayi andithethi mina ngomuntu orapileyo, ndingathethi ngomuntu obuleleyo. Ndingathethi ngomuntu owebileyo. Kukhona imithetho ovula uyibona uba hey lo muntu lo zigcwele iprison. Njungahamba uyepha zigcwele iprison. Aba bantu abameluleki umuntu. Abamelule bambulala straight. Ubona kwa ile nto kwapha eParliament batshintshana bodwa bangathi bangarethayiyo. Bapenshele abaphumi pha bagugile. Abaphumi pha. Usaba betshintshana nje. Uthatha ikhehle laphuma kudala lakhishwa ngubani. Angena omnyavuka alande lakhehle. Alisaboni inkothovu yekhehle ligugile. Lidala. Naba bantu. Gcwele South Africa yonke bafundile. Bane masters bafundile ngaphezulu kwabantu bapha eParliament bafundile abanamisebenzi gcwele amakhehlekazi akapensheli ayamemeza phaya athi abantu mabapenshele ezantsi japenshela zonke idepartment ungahamba uye kotitshala bayapenshela uhambe emapoyiseni ayapenshela uhambe uyofika kupenshele kuyonke indawo kodwa eParliament akupenshele kutheni into bangapensheliyo kanti bona ngumthetho onjani lo ovuna abantu abathile. Yiyo kangoku lento singawufuniyo lo mbutho uphetheyo. Sifuna ukuphume kungena abanye abantu udede kuba le ndlela usiphatha ngayo uyasicinezela. Khake ngoku abanye abantu ababoni basicinezilekile. Baqhathwa zezimadlana zincane bafika basirobhe ngazo. Ezimadlana zincane bafika basirobhe ngazo. Ezimadlana zincane bafika basirobhe o350 ungawenzani u350? O350 kubiza kangaka. Ungathi kasa hey madoda kubiza kakudla hey madoda kubiza kangaka yonke into inyuka ipetrol kunyuka yonke into
inyukela abantu abalapha ezantsi bayaba pha eParliament abayiva lento kuba bathi basemalini nifuna ukubanikeza ithantsi futhi uba mabayo basicinezele yo emadoda ake sivukeni simele ilizwe lethu singalithengisi so papa masingenalezo ndiyanixelela so papa masingenalo kwalona le ndlela nenza ngaso so papa singena kwalizwe so papa masingena kwalizwe yabona akho nto singenayo apha imayini zakhwala nansi imigodi pha eGauteng zininzi kakhulu kodwa kuthathwa izinto ziyanje ziswele aba bantu kunzima nokuba balentoze ba develop imfundo leya lapha eSouth Africa xa bayibona ukuthi iphansi bayidevelop enzele uba bakwazi ukuthi bangathi benezinto zihambe ziyokwenza kwenye indawo ezi zinto banazo zenziwe kwala zenziwe kwala abakwazi ukuyenza onto banzinyelwa nje sekuthiwa kukhona isifo uyawuphala into yokubana xa kuthiwa uphuma ama-results ama-grade 12 abantwana baphase ngo-A abanye bade bathathe basiwe nakootyupha kodwa xa kuthiwa kukhona isifo bayashiywa aba bantu bebeswile kuyolanda abantu le bayekwaba lo rhulumente lo yasixhaphaza nobona kudala ke nina kuba ngani nifocuse kwezi 350 baninika zona into engena kwamsebenzi basibulala aba bantu vukani emaqandeni South Africa basibulala aba bantu aseke kuvumela aba bantu badlale ngathi